Centro Juventude Covalima rola iniciativa ho visão ida ho di hamosu ideia furak hakarakafon no promove lisan cultura Tarabando e a suku da Torua posto administrativo foren município Covalima. Centro Juventude Covalima ho pensamento ida atu desenvolve filafali cultura Tarabando ne bebe alasira husikela. Prática cultura Tarabando ne hahu lakon iha comunidade nelet tambane iha era independência Centro Juventude Covalima hakarak buka tuir história no realiza filafali cultura ne hodi hamoris no promove filafali lisan Tarabando e a prática basestão recursos naturais atu bele minimiza risco desastre. Molok atu halau programa ne equipa Centro Juventude Covalima explora história no lalauk Tarabando husi liana insira husi umalisan bothat e a suku da Torua pode explora filafali história lalauk no objetivo husi Tarabando. Mutu ne continua realiza hamutu ko umalisan siraseluk tuir hierarquia tradicional suku da Torua nian hodi confirma no haklian liutan kona ba história estrutura funcionamento lalauk no regras saída date makatu usa babando no hukum. Felizmente, lihusi processo ne benaruk Centro Juventude Covalima retanduni cultura Tarabando ne no iha concordância entre lienain com a autoridade local será husi nível suku to aldeia nebe foti decisão coletiva mas consegue realiza Tarabando nebe realiza iha loron ronulu resingida no ronulu resing rua fulan setembro tinan ring rua ronulu hare husi Tarabando be ala sira iha tempo ulu aplica sanção ho verbal det mas be iha zeração phone hau halo ho documentação. Tuir cultura Tarabando e a suku da Torua atu halau atividade primeiro tem que hafanu lulik iha umalisan bothat makanesan umakik umalisan iha beibura umalisan loro beibau no umalisan berbein inclui umalisan ki ikto nulu resinghat nebe hamahan iha umalisan bot. Processo atau Tarabando primeiro halo aproximação baliana insira usi umalisan bot nebe ia suku da Torua pode organiza malu no nebele hakat ba umalisan bot atau loke dalam baliana insira hodi hamula kolian da doling hodi hafam no husu lisensa babela sira hodi halulik seremonia ne. Lianai mos hatur tanasa ko di tau buah homalus nune mos karefos ba airin lulik nebeke si hela ho batarhun ho di oho mos manu aman miang ida hanesan simbolu ida ho di hare urat no husu matak malirin. Iha programa Tarabando ne hanesan atividade positivo ida ba comunidade tomak ia suku refere nune emahotu respeita malu respeita no protege ambiente hodi fona fatin balanço moris entre ema no natureza doku si desastre ambiente matak buras no fresco atu bele cuidado animal fuik no animal hakiak sira moris seguro no buras. Tarabando hanesan alternativo dia kida bai mahotu atau respeita malu hadomi malu cria paz estabilidade e a sociedade nelet. Além de ne objetivo husi Tarabando atau regula balanço comunidade nebe moris pertence e a suku da Torua moris iha interação no relação diak entre comunidade interação no relação diak com natureza no balada sira. Iha atividade Tarabando ne comunidade ideidak iha netos rasik labele ultrapassa ai larantuan labele sunurai tesi ai iha parte nebe mak protege ona Tarabando ne hafai claramente fatim ba comunidade hodi halotos no momento siraselu fatim protegida fatim animal hakiak no ba animal fuik sira serne hotu mak doutrina cultura Tarabando nian hodi cria balanço interação moris gestão recursos naturais no protege risco desastre iha suku da Torua. O reino o hasil da Torua. Aumelo makliat no Tarabandona kalau makliat kair urmai amtine makati hukum ta mai mak umule makati am jalu tahu lu pik tahani dah ho walau tidak buah mata ne ami ofisi ba nai maroma kedua antau faltahani turua ne ami husu hosimaroma kalau lei hosimaroma tahani tu memang kami husu ba aman lalihan dia mak kuitia tunmai sue tunmai poin halo no di kutun no di bartun halo ami hori ukung rai idane dulu rai ha turne haunya uma naran haunya uma lisan naran uma niha abibura Kala ho suri ni função atu tau
makleat o atu bandu rai atu bandu ai fuan na be mak iha rai idananian o uma lisan dananian rai na be mak tira fo na ba malu hodi fo bandu ba ai fuan na be buat sasan na be mak iha rai dananian Sehari dane tambah ita sehusu ba amana ai bena isira atau hodi loke tene tarbandu ba aban loro ita sehusu ba makle atuan ho maksaw tuan makawan ita tu halo dadalnya me ami husu ba makle atuan ba ada yusi hali mau pastalin deki astalin tuan mantalin tuan astalin deki astalin rai deki leo tau mau leo tau ne makaru pun kobaru ba rajlaran ne ni po mai baita makita ko hili makle atuan maksawat tuan kita hori uku kita kan rai idanan ya rai tatua ne kultura tanah leo ne ami ofrece ba aman maroma tanah hindua kona ba piala be la mai ba ya baik nean kita ne ba tanasa mafasar ne halo kui be ala sia na de la mai ba kam ne ma foi ami ali ko hotu ta hotu kui ami se kari for edu suba amana ide nai ane sama mo ni ta manu ni akan surat mo dia pela fui nebe makami tawi hatana sa mobile ne hanesan mos no aman maromatnya hanesan no oste ida ba kita wambil buku tambah aman maroma ko posi iglesia ostia posi adat fui ko wa ne makami halokin jane hanesan no de alasira alahela ba wambe kita. Ia lorong Ronulu resin rua fulan setembro tina ring rua Ronulu halau cerimônia cultural Tarabando nebe realiza e homolisa Berebein. Centro Juventude Covalima Holiana Insira convida a autoridade Russi municipal, representante Russi membro governo, Hodi Hakat Basoko refere. Comunidade Entusiasmo Tebes, Horihein, Autoridade Sira, Banhira Toia Fatin refere, Liana em cima Holian Dadolin, continua Taratais, ba administrador, no comandante Pentel Município Covalima, Hafoine Hita em Russi Fatin bem-vindo, Hori Hakat ba Fatin cerimônia, nebe acompanha rodança cultura. Convidado hotu turi habiti bot leten tuir cultura nenia lalauk ne bebe ala sira husikela sai hanesan herança cultura ida ho dizeração fon belebanate tuir no dignifica cultura. Tuir cultura tradicional primeiro lalo husi lianain acompanha feto ida hafoine lianain hakat uluk ba ia fatin lulik ho di tur ia nai biti bot no convida nai ulun sira ba ia fatin refere. Lianain continua hatur tanasak na betau buah homalus ia fatin lulik hada ho fatuk hafoine lianain kare fos ba fatin lulik nune lianain hamulak ho lian dadoling ia fatin lulik ne lianain honai ulun sira tur hamutu ho disasin direita prosesu hafoine lianain sira oho fahi ida no bibihat ne honinia significado katak husu lisensa barai lulik fatuk lulik ve lulik ia suku datorua ho diha lulik no hatodan seremonia ne hatudu katak seremonia ne lulik duni no emahotu tem que respeta no cumpri. Hafoin oho animal hirak ne lianain sira lori rang fahi ia tudik hodi bakose ia fatuk lulik ai lulik nune mos lori bibiain tarahamutu ko ai tahan no tala lulik. Husi prosesu ne lianain autoridade no participante sira hotu hakat basic batala ai tahan no bibiain hodi baku tala wanghira tala ne liangona ho sinal katak pasa ona informação ba comunidade siri ia suku refere hodi hatudu Tarabando hau implementa ona.
Ok, tampaknya sejarah Kali kita. depan, Rona Mai, Ohing Loron terça-feira, dia 22 de setembro 2020. Horas Loro Kraik, Tuku Hak, kurang 16 minutos, Itania Tarabando, Iha Suku, Datorua, Posto Administrativo Porém, Município Covalima, Itahahu. Representante umalisan ia suku da Torua, Francisco Ferreira Hatete, comunidade Sira ia suku refere, tem que cumprir regras da Torua nian, nebe hatur ona ia lei tarabando, husumos ba fuinsa Sira atu hatene tuir cultura ne, atu bele continua implementa ia futuro. Francisco mosusu ba sociedade tomak atu la bele viola regulamento hotu, hodi cumprir date ba lei tarabando nian. Lalau tarabando hahu. Ami na ibi tibot adat. Fatuk nain, weseng nain, siramau nain, mau berek nain, moren nain, nutetu nain, igung namutu, lian namutu, holu, bukun sanulu, adat sanulu, mai tur hamutu, sarang larang, open bolu, mia, umalisan, hapnulu, resinne, maka kumpletu, poin, amiloke, tanasa, ia sarang dulu kidane, bodi, sona fahin, bodi, Usuga, ema ukun nain, o ema bantu nain, atau niasai ukun ne, o bantu ne, magleat, nain rua, amen totan, magleat, nain hat, nain walu, ser nain walu ne, atau hare, palija, rai, sakat hat, o si sakat begau, o makai dulu. Hasoro, emane sar rumah, salah emane ai, salah emane lugado, o dua batu. Dan, thank you. Kair makle apne, kair lurmai, entrega dia uma begau, o uma makai lu, mak nai bisibot, lori disidi, hetan, salah kiit, tuir, hukum tuir salah kiit, ane sanai, hukum berlaku, salah kelaran, tuir, hukum berlaku salah kelaran, salah bot, tidak bot liu, duit hukum berlaku, dia salah bot, aneh sanuan yang petu, kiu, tua kusi, o osan lebih makia berlaku, omos, o tua malu, sesuaikan hukum berlaku. Rai sama rai turga, rai silaan, rai saluan, tidak petisei, al petisei, nalar itu lepen, nalar itu rai, itu lependa, itu apa, wilaramba, manas laramba, newe seiba, wehaliba, wehadaba, wedikuba. Ne, lamba wehada, wediku, maka abad tuan, bitar tuan, umur tuan, umur tuan, abad tuan, lebih mengiar rai wesei, wehali, wehada, wedikuba. Emang usi raili un makmai, nia tentang lahane sanho, emang lebih rai lara. Ya sengki, usi suku selu, postu selu, nia mestraga, nia diufali, deve, nia suklar. Sarapando, nia suku datorua, nia lalao, diang katak, datorua, lororua, konaba, dato tuan nairua, dato unani, loro unani, amini aboija, paluku, ya besene, mak, sama sai, tuna ludikiga. Latuna ludikiga, dato unan, latuna ludikiga, loro unan. Jika nama yang kata dato rua, tuan beridane. Hotu si idane, tuir alu, ba, makleat, tuan rua, maksaba, tuan rua, nai, mag, tuan, nai, leki tuan, o nai leki, stalin, o nai mau, stalin, makair hukum kair bantu iha abad wesei o kitar wesei numodo wesei
Nukau, Nukei, Namiatahan, Lori, Tarabandu, Iya, Palija, Saka Tuan, Tolu Gane, Turi Tuan, Tolu Gane, Turi Tuan, Hati Gane, Saka Tuan, Hati Gane, Tara, Lori, Tala, O, Aitahan Nabe Bandu, Numoro Tahan, Nukau Tahan, Tara, Iya, Palija, Nabe, Malikan, Hat, Minia, Perdak. E a cerimônia Tarabandu né, a presença administrador município Coalima, Afonso Nogueira Nahak informa, no dar autoridade máximo congratula a atividade Tarabandu né, no e esperança se for vantagem para a comunidade Sira, Liu e a suco da Torua. Tarabandu Barat mau tuir, mereka Tarabandu ya tato dua Rene Kelukutuan kama etan partisipasi si dia naik sirahu dia nebe isti dia kita semua di partisipasi komunitas sira komunitas makau sira nebe ahoni anisi itu kata Tarabandu ini sehetan progres dia memang provinsi itu dia berbeda sira kemudian diferença tambah Tarabandu ya sudah keluarnya yang pertama di lapu dengan kerja itu kita buat cara kata kelinangnya autoridade untuk posira main tur lagi tur itu tu sabete kita ini tambah yang memang yang unik itu depois cernia regras Tarabandu ini kira susu mais fácil atau butuh dari komprens. Kalau compara con Tiracelo, Provvista Batu, Tarabandu, Luana e Tavila, dentro dalla Roma con Mare, lei progressi per mai rassina contro la fame, tutti lei Tarabandu ne dentro audian ya suli tua. Ia lei Tarabandu sudah berua posto. Sehingga kata kema katoruan kira bantu suku Datarua, tanto ya Suai, Bila, tanto ya Chile, tanto ya Lisboa, Portugal, Nebede, Karik Mai na Datarua, tem que cumprir lei Tarabandu Nebede kira patur na Betuja. Tarabandu Nerati, fokus leu para Ferne Aigori, fokus sama animal quick, fokus nós para juventude Sira, lá um dia que eu vou progresso nessa autoridade local, nessa administrador, nessa namamba Covalina também, e ali a menos não tem Sira rasa tem que respeito Sirnya lei Tarabandu, atau lei tem pelo respeito lei Tarabandu. Hoy está entrega una Zurich Tesilesu, Zurich Gulik, Basira, Maide, Basira Pe, atau Asigura Sira, untuk hal kontrol Basira, ante medida, atau memang lebih main Australia. Maide, ternyata lebih mosca tak Zurich Gulik ni atau lebih sama, atau di Amesan di Lao para Asigura Sira, ini kalau viaggi allo controllo da Ferne neve da Sira Roma dia da Hilda da Quanto tem da Congresso. Afonso Masusu ba população Sira respeita na fatin lei Tarabandu atu bele assegura ai horis balada foi no animal maus no ne bele for sustentabilidade ba desenvolvimento e a suco da Torua.
Ia fatin hanesan diretor executivo Centro Juventude Covalima, Calistro Leite Guzmão, e a esperança na fatin atu continua halau programa ne baoin, mas be precisa mahotu ne colaboração no contribuição de atividade tarabando belela ho sucesso. Kami ia komitmen atau habela, amor istilah mahabur istilah kultura tradisi Tarabando. Ia praktika. No transmite ba mensaje tidak banyak continuación. Tamane piramida plano ba hoy ami sihanoin para pertama tidak. Ia postu materiales seremoni kultural Tarabando ini tambah etan apoio husi agensi internasional pawangka no IPT. Jadi sama tu potential. Experiência boa tambah liu se atividade seremoni cultural serane ita vele pelo menos ita vele compreende la lao seremoni cultural Tarabando ahu insa no o final remata nisa bagar sangko na ni dunia ni experiência boa nebe maka la ita la suruh cualquier tiempo. Eu já queria ser também comunidade sira ele conhece sira bela hatene dutan Centro Juventude Covalima uma organização ni kan ini orang itu ini kata sumber ini yang lagi Líder máximo Centro Juventude Covalima, Hateten, Centro Iha Commitmento atu habelar, kahmoris filafali cultura lisan Tarabando, onde transmite ba foinsa sira atu beli Iha conhecimento ba cultura Tarabando nean. Suku Datorua composto husi aldeia tolu, hanesang aitos, halilaran, no fato lidun, no nei comunidade sira precisa cumprir regulamento, baseia ba lei Tarabando, o número sia Iha lorong walu fulan julho, tinan ring rua sanlulu resinen. No baseia ba decreto lei número sanulu racing rua e loron sanulu racing hat fulan maio tinan ring rua sanulu racing hat nebe hatur ona ia claramente ia artigo tolo mag previsto ia lei Tarabando no ia constituição mos descreve katak estado reconhece ho valoriza no norma uso costume sira mag cria regulamento ne atobele protege meio ambiente animal plantação no veluli. Tarabando nebe iha aplicação multa ka sanção tuir lei iha classificação rua anesang aplicação multa internal no external. Iha classificação primeiro wanhiração ilegal tesi aihoris sunurai fatuk lulik ve lulik ai lulik se aplica sanção iha ponto tolu anesang multa todang ka manek vain o montante osang asli $100 iha multa natong ka manek laran o montante osa $100 ida ruanulu resin 5 no multa kaman o $9 resin rua o centavos 50. Ia cerimônia ne equipa segurança ka bolo macleat nebe atu controla ba plantação balada fuik maus no nebele controlo ba mahotu atu labele halo ação ilegal o di labele explora recursos suku datoruanian. Ia biba ne administrador município Covalima, administrador posto foreign no representante instituição estado balo na ulun sira que silêncio ba macleat sira ne ulun no entrega sasangane sandiman surik no fui atunune macleat sira usa hodibele controla ba area refere. Macleat sira hanesang órgão importante hodi controlo implementação lei Tarabando tuir ide-ida ni area. Macleat sira mosa sina acordo lei Tarabando hanesang base ida basira katak lei ne aprovado ona ia sukularan. Wanhira comunidade balo mak viola regulamento ne sehetan sação tu regulamento ne be aprova ona violação ba regulamento Tarabando se relata husi macleat ba lianain sira depois lianain sira husi uma lição botat se tesilia no ikus liu mak fo sanção ba membro comunidade mak viola regulamento ne. Husi processo ne lianain comunidade continua leba ai tahan
BBI acompanha Baku Tala, lá tuir dalan, foi então ia fati destinação Batara e a estrada Ibon, nune ema movimento Bamai, bele hatene katak tarabando existe ona, nebe localiza basic ve matan, onaram ve mansai, ne feto, no ve busai, ne mane.